Hinke rangsangni marete kisingsong ang haina hai kuta lifestyle video tubui faika norongni bagai getinini lifestyle ongka sini Tripura hastini famous singer takuk Biswanath Debbarma ni lifestyle video inke o lifestyle video ni bisingte chungtine saima lena bini qualification bosok te bini village boro te bini monthly income bosok totally o video ni bisingte chungtine saima layano genarok tomunot Biswanath chajaga tanga please o video ni like rinani tapok di hin genarok Tripura lifestyle channel na tabok phone subscribe klek na Tripura lifestyle channel na gudal tangan bagai Tripura lifestyle channel na subscribe like kereng na dinge faide sang video na sayang layan hinke faide sang poila na bini real name tamo saima layan hinke bini real name gengke Biswanath Debbarma te bini nickname gengke Khang bono nagrogo ringzago inke faide sang bini date of birth eba bini asemani sal busuk rok saima layano inke bini asemani eba bini date of birth gengke 05/02/1978 bo asayo te bini tabuk present age ngoi tongmani hinke 42 plus angka inke faide sang bini village eba bini kamini bumurong no saima layano inke bini village eba bini kamini bumong ke Pekuar Jola te district ke Sipahi Jola faidin ke chungtabok saima layana bini height eba bini chokmani bosok rok ge bini height eba bini chokmani hinke 6.5 mc te bini weight eba bini hilig mani hinke 74 kg ge faide chungtabok saima layana bini religion tamo ge bini religion hinke Hindu kite bini qualification eba bini education no chungtabok saima layana ge bini qualification hinke 12 pass ge faide chungtabok saima layano bini family member ok busukta ge bini family total 6 jona borok tongo bini ama bini babu te bini hik te bini busarok khorok nui tongo faidin ge chung bini favorite food rok tamo saima layan bini favorite food hingenge bo je kono chap rok samuno bell icon hamza ko go inke faide chung bini occupation rok no saima layan ge bini occupation inke bo government job khlai tongo bini department inke PWD department o bini post inke UD clerk te abono kare bo bini nogono bini nijeni recording studio o bo samung khlayo inke te amo bai simia te bo bini nijeni no music school bo tongo inge faide chung tabula saima lena bini monthly income rok busuk ge bini monthly income inke approx 65k to 75k mane no 65000 to 75000 ni slaibo ko bangko in kenoro Biswanath chajago tokha please o video no kaisa like rina ni tapok de te video no chaja khenge share klaina ni bo tapok de ge tinin bang asung no jatono no bye